Ndanjontshela kancane ka spiritual. Likhaya lelithakathwako noma lelithakathiwe ulibona njani? Ndakutshela nje into letimbadlwana nje leunganothisa ngathi ukuthi lekhaya leli lithakathiwe. Number 1, liba nebumnyama, liba nesinyama nje, liba ne-darkness. Akubi nekukhanya nje la kuleli khaya. Ngisho noma undlule emgwaceni, nanibuka leli khaya ningibomakhelwane. Leli khaya leli nje linalesithundi nje, limnyama ngazi ukuthi livaleleke ngentuthu, noma ungalipenda libe mhlophe ngelibala. It doesn't matter, kumnyama nje. Nalaphakathi ungangena uthole bapende nge-white. It doesn't matter, kumnyama nje la leli khaya. Ngisho even nema light bulb akhona akakhanyi ngalokuphelele, ku dark nje. Noma ungayithenga i-light bulb lensha likhanyako late 100 watts, na uyifaka lapha iyokhanya nje liviki nje njalo nje bese yehla yadima, because kunesinyama la leli khaya, lathakathwa leli khaya. Number 2, damages. Yonke into ya damageka la khaya, ayikho into le fresh la khaya. Ngaphandle nangaphakathi. Ngaphandle nangaphakathi kuya damageka. Ngaphandle siqale ngaphandle. Ngaphandle nje la flooring nangabe kune floor ngaphandle, stoop, whatever you call it, scrackile nje, sitshekile, kucrackile uyabona hayi lana nje idzilikile ngasibe kunimvula lento yadzilika. Uyabona hayi man, wena ungacaba ukuthi kwakudzala kanze indlu iyacrack, igcwele ama cracks kakhulu. Ngiyangithola kunema damage nje, amathayera ahlale nje ngathi kunokubhoboka ngila atshekile sekufuna kufakelwa amanye. Ayikho nje into le right. Na ungena phakathi endlini tindista khona tiphukile tonke nje, kunemace, ayikho loku fresh nje. You understand, loku fresh akukho. I-fridge isivalo sayo sitshekile, usivala uyasiphakamisa kucala, netivalo nje talandlini tiyahula, konke nje ku damage nje, konke madlaza la ekhaya nje akasi right, ahwayekile, makhabethi unawuvula lesivalo siyawa, yonke into nje i-damaged. Doesn't matter ukuthi uyithenge ini, i-damage nje lento le. Even noma ungathenga emasofa ne, wathenga emasofa, la masofa lawo ayodliwa timbethu. Amasha nje. Kuthi kuphela nje 1 month 2 months sayaqala gitshola timbethu, sayaqala aya yebo, awuvisisi nje kwentekani la, yonke into ya damageka, yamoshakala. Yangivisisi. Thenga i-TV lensha, umntwana uyayishayisa, seyiphukile, ayikho into nje le right la khaya, le fresh. Singamosha isikhathi, siqhubeke. Number 3, la leli khaya liyaliwa. Kuyaliwa nje, kuhlala kunema fight. Is either kulwa umuntu wangaphandle ulwa nemuntu wala khaya. Mara balwela la khaya, phakathi la khaya. Abalweli lengaphandle le ngaphandle kweligede, kuhlala kungaphakathi ejardini or landlini. Kuhlala kuliwa nje because kufuna kube nalezi ngatana lesicithekako nje, kungapheli iminyaka ngakabi lokusangatana nje lokucithekako. Is either kulwa laba la khaya. Ngikhuluma ngekulwa mina ukuthi bayashayana straight, not ukuthetha ne. Lokho vele ku obvious kuyenteka imindeni yonke. Ngikhuluma ngokulwa mina, bashayane straight, bagwazane, yabo. Yeah. Or kuvele kulwe nje abantu bangaphandle nje. Basuka khona ba drive, basuke bete nje batolwela la khaya nje, la bafike bacitha ingadi la khaya. Ejardini or phakathi endlini. Mara nje lokusala nje kuyaliwa nje, kune violence nje la kuleli khaya nje. Nala baleli khaya nje nabo sivele sebatibheva vele, seniyabathi lapha elikhaya la batibheva nje, kuyaliwa nje, bathanza kuyalwa nje labantu. Kuyaliwa nje kuleli khaya vele liyatiwa. Asiqhubeke. Angisathi number 5 6. Kunekugula. Lokugula lokunibamba nonke nani la khaya. Yangiva ngithini, nani la khaya kuyanibamba nonke lokugula. And kuba into le 1 because lo moya lo ubamba into le 1 lesebendako. Le 1 ingasebenza. Lethi into letivamse kucala ngalomdzala. Tokucala ngagogweni, tiyehle tiye njalo. La khaya nje nihlushwa i-headache. And le headache le mawungahamba la khaya, mawungahamba nje la khaya, ngeke kubambe le headache. Ikubamba mani la khaya. Mawuhlala nje la khaya,
ne-headache nonke nihlushwa i-headache nonke niphila ngema-grandpa vele banathi isitolo semandiya ukuthi nini niyasapota ama-grandpa nihlushwa ama-headache nginenkinga yemehlo vele nini emehlweni angaboni nonke nifaka ama-specs matinyo nihlushwa matinyo nihlushwa tindlebe in yabo kunento nje i-kidney ayisebenzi vele nonke niyazi ukuthi hayi thina isila sifa ngaloku or sigula ngaloku asinakuthula nje ngenxa yalokugula lokhu lo ongavamisa ukuhlala kakhulu la khaya abuye nethi ngokulala avuka ahambe yabona labantu labathanza indlela ayibabambi kakhulu le lokugula lokho ngesilungu bathi belungu bathi generational curse is because le khaya leli linjalo lagangwa so lo moya wenda into le1 lesebentako mayisebentile kukhokho wakho yasebenta kumkhulu wakho yasebenta kubaba wakho seyisebenta nakuwe angeke phela expect ukuthi ingasebenzi emntwaneni wakho that is why nasemntwaneni wakho iyalandzela so uyambona nyalo nanyalo nje so uyaqala naye ngendo siyamshaya asichubeke alcohol lelikhaya leli wonke muntu une-alcoholism or nje bavele babheme nje babheme konke babhema bonke hey kubhema mkhulu make babe gogo sesi bonke babhema nebantwana batukulu kuyanathwa tshwala wonke la khala lama unganathi tshwala wena nje unenkinga nje awunenkinga wena nje abakuvisisi vele abakuthandzeli nje ukuthi why wena yini utende ngcono iyabanyanyisa lento because the spirit sisho njalo sithi akunathwe ntshwala thola nginemntwana lomncane yanathiswa lona 4 years 5 years yanathiswa buya vula mlomo avule mlomo naye abafaka ibhiya sebahleka kuyanatha nakubona kuyanatha tshwala lento le babhalele wena bakunike warning ngalo tshwala lobo wena umdzala bakunike warning ngalo tshwala bathi caphela wena bakutshela wena umdzala nesilisi bathi caphela wena uthatha lento uyiniketa umntwana lona 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years natha have yanatha nabo yanatha vele lento nje ilakini wonke tshwala cause akufanele niphambili natha niphele natha niwe pass akekho lokhuta lomunye akekho namunye lokhuta lomunye sibantu betshwala nje la sibantu asikhoni nokuhlala siqoqe kunganatshwala vele ngoba sococana asikhoni yasivimbela lo moya lapho ngingangena isikhathi esithe singahlala lapho kungcola nangithi kungcola ngikhuluma ngokuthi mina into ukuthi uyashanyela sekuhlobile angikhulumi ngalo angikhuluma ukuthi uyagoroba nje seka right hayi lokho kungcola kwemakhaya nje onke vele kuyangcola ngisho ekhaya mina ngikhuluma ngokungcola ukuthi likhaya leli liyangcola lingcola ngisho noma ungaklina uyaklina liyangcola akupheli 2 days ingakangcoli serious maphepha la ngaphandle avushwa moya aze atofi aphelela akayi ngaleka makhelwane akayi ngendasi ngetulu lamaphepha onke angathi abitwa yini lamaphepha mara amaphepha makahushwa moya onke amaphepha ma KFC ladliwe ma plastic ebantwana ama sweet ma snacks aphelela la jardini la lekhaya naphakathi la ndlini kuyangcola nje vele nje niphelele mawufuna ukuthi washe indish nje vele niphelele amandla nongindzinwe nje nifikele kudzinwa kuyangcola nje la khaya kuyangcola kunetinsida la kungcola la phansi lokuthi kuze kunembuluke lokuthi vele noma ungashaya ufuna spring cleaning kuyangcola nje kungcolile lelikhaya kungcola ngisho nemiri yabona imiri yendlu ingcole ubone ukuthi no lekhaya lingcolile kunebantu lesisikhathi akekho lokuclinako cause le mimoya ifuna lokungcola comfortable ligangiwe lelikhaya anyway ngidawuchubeka ku part no futhi ngoba la asikhulumi ngezinto lezi spiritual part 2 asiyekile follow wala utokona ukuthola ama video labalekile
Hello Mzansi, welcome to Mgozo Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Nangibodi ukhuluma indzabi yokuthi ubona ngani mawuhlala ekhaya lokuthi lihlaselwa abathakathi, sihlashelwa njena buluyi, likhaya lelingekho right. So mentionile le tinto latibalile and people lapha enkundleni yokuxhumana they were adding letinye tinto nabo labatatiko somewhere even saying ukuthi ukhuluma iqiniso leti ndalikhulumako bayadadisa yathi ukuthi akhona vele emakhaya lafana nalawa aqeda kumentionwa ngulo bhodi siyawabona amakhaya lanjalo and nabo some of them they know ukuthi they are living under emakhaya la athekwako and it's just so sad. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.